Hey, sike sathi sihleli nabafowethu eh kwadlula ezinye izingane esizazi lengane lezi siyafeba kodwa esuthi ngoba uNkulunkulu naye udala ngendlela and siyazisho ukuthi ayi laba labo swayini hey ayikho nje into abayiselele bazofuna amadoda yazi abafethu bazongifakazela abona abantu abangaziphethe kahle uyazi ukuthi kuhlula senixoxile negeng ukuthi ha laba lo uswayini lo ebafanele ave ngalunganga ithi inhliziyo umgxeke nawe usho ukuthi ayeyeye ngifunda into nalabo lo nje lo ithi inhliziyo akufanele ngifakaze ngento engingakaze ngifike khona oh hey bafethu sidalwe kabi but I think nabo abesifazane banayo lento ngoba bayamqoma umfana bazi ukuthi inkunzi yesoka le futhi umashasha ntuli impela hayi kodwa still uzwe kuthiwa ubani unengane nobaba wengane kabani wayazi yezo inkunzi yesoka lamanyala elixoxela ukuthi ngathi ngiyobheka intombi yami ngafika ingekho ngalala nodade wabo udade wabo